Velike zvijeri ne poznaju granice. Veliko i neprekinuto područje Dinarskog gorja, koje se proteže od Trnovskog gvozda preko granica Slovenije i Hrvatske u Gorski Kotar i sve dalje do Albanije, dom je triju predstavnika velikih zvijeri: medvjeda, vuka i risa. Dinarski gozd je glavno začinjen ravno ta kraški teren, z vsemi temi kraškimi pojavi, od vrtač, kanjonov, grebenov, odornic, brezen. Z vidika rasja to je območje, kjer prevladujejo predvsem jelovo-bukovi gozdovi. Ta prednost dinaridov, z vidika varstva narave, je to, da so zelo neprimerni za poljedelstvo, in to je tudi en glavnih razlogov, zakaj bi se tukaj ostal ohranjen ta naravni ekosistem, se pravi gozdni ekosistemi. So pa to en večjih strnjenih gozdnih kompleksov v Evropi. Velike zvijeri ne poznaju granice, jer im je potrebno mnogo prostora za život. Suradnja među državama u upravljanju velikim zvijerima i povezivanju staništa ključna je za dugoročno očuvanje velikih zvijeri. V takšnem prostoru, kakršna je Evropa, zelo hitro pride do tega, da se določeni deli teritorija nahajajo v eni državi, drug del teritorija v drugi državi. Na tak način pridemo do tako zvanih čezmejnih tropov. Seveda je to pomembno pri upravljanju z volčjimi populacijami, kajti sodelovanje na meddržavnem nivoju pa medsosedskem nivoju v tem primeru je zelo pomembno. Mnogi ljudi misle da su sami nacionalni parkovi dovoljni za zaštitu divljih životinja, pa tako i velikih zvijeri. No priča je zapravo puno kompleksnija, potrebno im je puno više staništa. I možemo zapravo doživjeti Dinaride kao jedan otok spasa na kojem još velike zvijeri mogu opstati. Danas smo krenuli postavljati zamke za medvjede u blizini granice sa Slovenijom, baš upravo zbog toga da bi vidjeli kretanje tog medvjeda u prekograničnom području, da bi vidjeli da li njegovo kretanje ograničava žica koja je postavljena na granicu između Hrvatske i Slovenije, je li zbog ove migrantske krize. Jer istražujemo da li to medvjedu i vuku i risu predstavlja neku prepreku kao tako. Recimo autocesta koja je presjekla od Zagreba do Rijeke, prošla je direktno kroz Gorski Kotar i mogla je predstavljati recimo problem. No međutim, prilikom te izgradnje autoceste pazilo se da ima dosta i tunela i vijadukata i izgrađen jedan zeleni most kod Delnica. Eto, u Hrvatskoj smo uspjeli tom velikom akcijom, a počelo je ovdje na Dedinu, postići da ceste nisu učinile stanište za medvjeda, vuka i risa neprikladnim. U tomu je cijela strategija da životinja ne izađe na cestu gdje može napraviti nezgodu, prometnu, sudare, ili opet da uopće ne pređe. Ona ne zna šta je gore. Zapravo najgore je ako cesta bude barijera koja potpuno fragmentira stanište. Nama je važno da cijela populacija, od Slovenije preko Hrvatske pa skroz do Grčke, uključuje 9 zemalja i zove se dinarsko-pinska populacija medvjeda, da sve te populacije mogu biti povezane, da ne dođe do fragmentacije. Trudimo se koliko god više možemo da se osigura da bude propusnost očuvana i da populacija ostane nefragmentirana. Za opstojnost velikih zvijeri nije dovoljno samo očuvati odgovarajuće stanište za njih, nego je važno prije svega i naše prihvaćanje velikih zvijeri. Hranjenje ali pa status medveda, to je pač totalen uspeh. Tako vitalne populacije na tako majhnem območju, pa v bistvu se pravi za to številčnost, pa ta prostor še zmeri ne toliko konfliktov, to je neverjeten, in pač je očitno, da ljudje imajo pri nas medveda zelo radi, pač je taka vrsta, ki nam je pomembna. Tudi enega medveda ne bi mogli ohraniti, če pač ne bi ljudje ga nekako tolerirali tako ali drugače, ker je pač so površine premajhne.
Tam, kjer živijo medvedi in volkovi, se pojavijo tudi škode. In tle je res pomembno, da kot družba, kot država pomagamo tem ljudem, ki živijo na tem območju, njihove premoženje zaščititi, zato tudi, da so recimo te kmetje lahko konkurenčni tistim, ki takih težav nimajo. Da bismo bolje razumjeli velike zvijeri i tako pronašli uspješna rješenja za suživot s njima, potrebna su istraživanja koje obuhvaćaju sva područja njihove biologije i ekologije. Obično ljudi prvo misle da će nestati jer ih je premalo. To je malo za risa bilo neko vrijeme kritično, ali za medvjeda nije pitanje broja, nego više pitanje da mi tog medvjeda očuvamo onakvim kakav on mora biti, u divljoj formi, da ga ne pripitomljavamo, da ga ne navikavamo na čovjeka, što se nažalost dešava na više različitih načina. Jedan je prehranjivanje za potrebe lovnog gospodarenja, a drugo je što medvjed dolazi do izvora hrane iz antropogenih ili ljudskih izvora na smetlištima ili negdje ide raditi štetu i onda kad se tako navikne tražiti hranu, onda taj medvjed postane nepoželjan. Mi kad zovemo problematičnim i to je teško promijeniti, najčešće se ga treba odstreliti. Dela se na tem, da se še vedno skuša vse atraktante zavarovati, medovarni smetnjaki, medovarni kompostniki, kmetije vgrajene, čebele vgrajene, drobnice vgrajene. Na tem se ogromno dela in imamo veliko za pokazati take lepe rešitve. Ampak ne dela neomejeno, če imaš gostote zelo velike, ker je pol pač druga plat nastopiti, socialne interakcije in pač to tehtanje mlajših medvedov, kako se odločati. Uravnavanje gostot z odstrelom za trajnostno ohranjanje. Tega ljudje nočejo poslušati, ampak enostavno je vrsta taka, da si prostorja, tako kamine. Pomoću istraživanja sastava masnih kiselina možemo utvrditi prehrambene navike životinja, možemo utvrditi imunološki, fiziološki status i zdravlje jedinke, a na taj način onda i zdravlje populacije. Ako se medvjedi recimo hrane na odlagalištima smeća ili u blizinama ljudskih naselja, tada se može detektirati specifična masna kiselina koja je karakteristična, nazovimo tako, za smeće, odnosno ona dolazi od tehnološki obrađene ljudske hrane koja se onda može naći na odlagalištima smeća. Istraživanja sama po sebi nisu dovoljna. Potreban je prijenos znanstvenih spoznaja u praksu i obrazovanje ljudi, te njihovo usmjeravanje u centre za velike zvijeri, gdje će dobiti vjerodostojne informacije o velikim zvijerima i suživotu s njima. Ni nujno, da bi, če želimo spoznati velike zveri, stopili v gost. Pravzaprav je zelo majhna verjetnost, da bi sploh srečali medveda, volka in risa. In prav je, da v urbanih središčih ljudem ponujamo informacije, vedenja, znanja o tem, kako živijo te velike zveri v naših gozdovih. Ko smo pripravljali razstavo in obnovo Mašunske gozdne učne poti, smo se odločili, da damo poudarek predvsem na dejstvo, da Mašun leži v osrčju življenjskega prostora velikih zveri. Zato smo želeli predstaviti velike zveri v njihovem naravnem okolju, z vsemi odnosi, ki jih imajo med seboj, z drugimi vrstami in na ta način prikazati, približati velike zveri obiskovalcem. To je izjemno zanimiva in zapletena mreža odnos v gozdnem ekosistemu in želimo, da obiskovalci to začutijo, da to spoznavajo, da vidijo, kako so ne samo prva pa druga vrsta, ampak tudi tretja, pa četrta, pa peta, pa šesta, kako so te vrste med seboj se dotikajo v eni mreži tega življenja v gozdu, ki je izjemno kompleksno in izjemno zanimivo. Usmjeravanjem posjetitelja na rubne dijelove zaštićenih područja i na taj način smanjivanjem ometanja u okolišu pridonosimo očuvanju staništa velikih zvijeri i drugih vrsta. Uz odgovarajuće znanje i osviještenost, suživot ljudi i zvijeri je moguć. Očuvajmo tu baštinu i nastavimo ju njegovati i dalje.